Ke North East India Fellowship of Charismatic Church Meghalaya India mentagasni kalapan benapat ba aban penlong da ka Jingiaseng Ialap kaban sedang nadu pahnyo tarik Lber bat kutpat Haka shipau tarik Lber kabadai ru kasni ublay. Haka Jingia kendu bat kila pathai Khubor Shillong Press Club nakaliang u apostol RR Krong Krom ubadai ru presiden joka NEHU ulayat ho baka jing penlong ya katai ka Jingiaseng kadai Haka shisien laisnem hakeleng juga North East India bat nakaliang juga balang haka jingas no ketilang bat kiwe pat ki balang ki badon ha North East India ki khots ngobha ya baro kinong shong shnong Khuborjylla ban wan sha katei ka jing shakri ban yomat ya ka jing penkhia abat ka jing penim Press Club President Secretary bat mapi baro ki paralog nakaliang juga press kaba ni benta ni wan hakani ka por Syai wei bewei kinong shong shnong jong Meghalaya bacabar ya kaban tu ya pi ke Khubor ba badata kalung baka North East India Fellowship of Charismatic Churches in short NEHU kan belong ya ke joy in the city nadu nyoterik umat Khuborjylla janmit hadu sniulay shipoterik. Kijiyaseng kibangin belong kalong man ke janmit san shiteng but men step pat indon ke jingikai ke daibaje hadu shibaje hapo laban Grace Church Hall. Kumtang iwan dia kaban khotsnobha na kaban ta jopi baro ki balaban yosno na marga ni gede kalan kaba kodore ya kaba pila ban yalam ni mahinga sam jopi lok jor himben di para gidon kinong Ialap ki ba kodor ki ba play upha hakani ki Jingiaseng ya kaba gila ban yo ya ki jingkar pu no Jesus Christ na ka tinu play en ba ki jidwai ki ba pangi ba shitom ba ki ba dan kami ki ba temai hakani ibro ya kini ke Jingiaseng lakhat kalut omdan kam bayru baro pinwan daga donut ka bapalai daga bensip ka bakmen rengkat kijing net berskem jo bi oblay bapila ban yo ya ke jingar ko hada bi dei ba kani ke Jingiaseng lesi pila ban ke ni ka NEHU ka NEHU kadai kata ka genhun jong ki charismatic churches ya kabalas dan ya kana do usnam ka kendai spa kendai punyo but kala bala de arbu sansnan benda kala don po Meghalaya Shillong po Garwels but chiwe ki Jakaru kumta hamni ngidonlan ya baro ki charismatic churches ki baper ya kebangilaban ya senglam jusin laisnam kani joy in the city we belong but kumta manusnam kidan ke combined service kabani khang ya lagi jogi imane nagi balang popero ni warna but belong ke Jingiaseng but kumta ileru ya kani po garwels but kani ke jitmu jong kani ka NEHU kalong ban new borom lang iki para charismatic churches but bakin yung wanang ban yung join nga keren na gani Khubor na kaliang jong ka NEHU nga day apostle Ruben Roy Kongkrom but ngalong ru president jong kani ka NEHU but ngaday senior pastor jong kabalang New Testament Restoration Church. Hamni idon ya gani kabangakwa ban ya tu ipi katagolong president dana ka New Testament Restoration Church by president apostle Peit senior pastor of the Grace Covenant Church Shillong nantam general secretary Reverend Dr. S. Lber general secretary yang NEHU senior pastor di Zion Grace Church Shillong, assistant general secretary Reverend C.S. Khongkiang, senior pastor di Good Shepherd Church Shillong, dan the finance secretary
the Reverend Adam Samla, who senior pastor in Christian Revival Church Shillong, but who treasurer, who Reverend H. Nongsit, senior pastor in the Living Word Church, nang tagidonu gitukat Reverend Dr. E.R. Tongper, member ng CLT, core leadership team, senior pastor ng Church of God Yongpia, or president ng Despro Shillong, nang Reverend Joshua Perban, member, the senior pastor ng Bible Believing Church Shillong, nang pastor Reverend Jingiaseng, uday member, Haka Kaban Ialap, Jingiaseng, but you don't know me, you get you two boha, Katagalong Barmanra, you get you quite Jingia, I get you day, jong, Kabalan but Ibalan Baper, Ibadon, Khubor, Kani, Ka North East Borokoi. Tekumta, ni Smokeman, Bakani, Ka body, Lanig a fellowship, Lanig a Kanhun, Kabagidon, Kalayai, the Jinquat Jinkia, Abaro Kini Snap. Dagabang imsyong la ino lening imsyong la sangeno yang kaban berlong Jingiaseng na websnam but kerbang epat nam tayo join the city kabang orang mene bangi ju berlong jisin lai snam isim bagani dia lahan berkabu kababaro ini wanang syakani ka Jingiaseng tu badan hagi jaga bapero semulai du but one group Shakani Jingiaseng. That will be one but come tip Hashushu, Pilaban call your number can die, sound, line you lie, not sound, not wake and die. You say 2EP, Khubor, Lani, Kajaka, Lani, Kanunu Jintip, Kababi Kwa Bante. Kani Kade, Ka Khubor, Kababha, Shapilang, Bado.